abayinerebe nibeserebe bakagwa abali tubona ko lwalero twende okwongera okubasiima n'okubeebaza imwaberekereza mwabanga mutuninga omukutugwa ife guno buli saawa ninze mulangira mulungi Peter director abasoga tusetule nini munange aje okubanga yandula mu maiseyo wabula twende okubanga nakolwale tutegeera makulu n'ensonga ku bintu ebitambula mu iwanga lya Busoga mu iwanga lya Uganda okubanga tutegeera oba oli awo tube ni solution fena ni wali kumbona kubutya bwe tunava mu kintu ekyo okugezanga eri ekintu ekifuusa olwemba nga sano wokyogera omusoga bwe ngali ku bunkenke nga wokyogera omusoga yekweka yayogera Oluganda oba kale lunankole ekigambo ekiba kyeta bwavu buli muntu yebuuza lwaki obwavu buli Busoga lwaki obwavu buli Uganda ebakuba Uganda example enangu bajiza Busoga onakolwa lero tujaba tugabanamu endowooza ife niwe bali kutuboneeyo tutegeere obwavu akibuliwo na tutemye empenda tutya tusokonekana tuisuuka obwavu obwo obuli kuboneka tukogerwako oba kina kindi nga butuliku wena wano nakolwa lero ajja kuboneka yena tubanga tugemaganya walala ni wali kumbona sebo tuyanze okubona nakolwa lero na mukulu ne yanziza kwebala okunchaza mukasera kano okusobola okubanga tugemaganya kwebyo tukoze tutya okubanga tuva mu bwavu lwaki obwavu buliwo amayina ninze mu kisampe wa Igombe nzalo ya Busiki mu district ena Mutumba ekitundu bakyeta Kirami iye era nga mva ewa Kisiki gentya ime okusobola okubanga mpereza ensonga zino lwaki obwavu buliwo ekyo obwavu lwaki buliwo twidda kugaitaganya okubanga tukaali kwezuula ng'abantu okwezuula kwaife tutoola ebigambo omutonzi byatuwa twabiderega tubiderega kubanga akuwa plan omutonzi n'akuwa plan era omutonzi n'akuwa endowooza ye twetwa omukisa era buli bw'ojja n'otuusa ani anga bw'ogobereire ng'oikiriza wagoberera endowooza yakuwa n'ekutuusa ku kirungi era omala wakote Katonda ampaire omukisa mpega ati awo getubulira mwetubulira niga nti tukozesa ino okuba n'okwenda okufuna amangu so nga ebintu bya Katonda bitambula mpola bakoba ati omugumiikiriza aligalala nani n'omutonzi abandi bakobanga omugumiikiriza alya ku kyomukodo webale ino so geenaawo oluvannyuma ekyo aida yakuwa pulaani nti jja olime wabala okulima ng'ojja kumala emyezi 6 okungule ogw'omusanvu kyokka yamala yakoba ati gumiikiriza emere eyo gitunde mu mwezi gwa Januari mpega ati bw'otandikira okuba ng'otoire y'emere eyo otandika okuwulira pulaani ediida mu bwongo nga diswishe lwaki tokola oti aye nga gale bwe wali otandika okujja okulima Katonda yakuwa nti gy'olime mwena akugabirira osobola okuba ng'ofuna aye ova ku pulaani da Katonda watandika okuwulira mule pulaani lwaki toguze embuzi lwaki toguze kino gulamu pikipiki ojja okugula pikipiki ewiiki ndala bagiibye aye nga ye Katonda yakoba ati lima esizoni eno ogule polota mu kifo ekyokumalanga ekirala titugumiikiriza kumala kitya kirala singa nga tuba tugiriire ku ndowooza Katonda yaaba akuwaire mu kusooka kiba kikukolera era osobola buli bw'omalanga okumala ekyo Katonda kyakuwaire ndimala kino izaaku topiki eyindi era osabe era Katonda ajja kuwa endowooza egayitaku ekyo kiyakuwaire aye ifeege tubanga bulama ekyo okaali kumaliza kino totya kufuna mu mukazi totya kujja mubaala kuno eryo ne yankoba gyotambulire yakuba ati obwavu nga bungi amen kusiba Katonda namba mpa emitwalo 10 kasa omukazi owo nsobola n'ebisiraani gwendina ngabona nga omukazi gwalina alina ebisiraani mbe omukazi tabanga kunaki nabisiraani wabula iwe weene webutufugira obwavu webutufugira guli oti mwoyo mulamba gwida gwakuga pulaani mu bwongo watandika okuva ku ndowooza omutonzi yaba akugaire kireetere ino abantu okusigala nga bazira kibalikola kubanga ekyo kyoba olikola kiba kizira mu likodi Katonda yasobola okusayiningira kyakuvuira okuba nga osigalayo mu bwavu kabiri wairayo wajja walima nini mbavubuke nakudi omuvubuka asaba Katonda mu capital Katonda yamuwa capital kyasooka okulowooza ngaafunye capital ogula isimu ya smart bagulayo iPhone $2 million buli kibona ekyo yagula isimu
ainga azana amasanzi ga kucharginga isimu ekitegeeza nti ajja kutwanga esimu 5 buli naku acharginga isimu yotasoboire kubala wamala okuleeta isimu lino ajja kwenda okuba ku mitimbagano buterevu data mpagadi kapitebe kali awo wayagana ng'omuvubuka aguze isimu ainga tiri mugasa kino kwebaza balina amasimu nga balikolesa ebintu ebizimba yatulaba muvubuka agula isimu ng'olina obusobozi obugiwanira ate nga wena wewanirira ate making sure nti buli kyolina okifunamu eri abantu basinga bayiza business lebe ku masimu nga bwakikola abavubuka benakudi n'abandi tebonabona ajja agula isimu yalini ate kuba nga ayiyana afuna te data nikibavira kuno okuboneka nti beyiba oboneka nga obwavu bukali mu bantu naawe endowooza d'abantu edisinga bungi tidiba active kwekyo kyaba ali kwenda akole wabula nze mbaga amagezi nti bw'otandiika ekintu leka kizaale kiine waakyo ngaye kino ky'otandiise tokyerabiire singa tuwangaalira ku kintu ekyo ky'oba otandiise bwaba nga kabiri kino kizaire bizinensi eyindi tuwerabiranga inuma ekyo nekidde okuba nga Katonda mwajja okubitira okuba nga akugabirira aye buli bw'obuukabuuka katugezi olwaleero ndi ku kyapati maze ewiiki 3 njiire kutukuvuga boda Katonda abaire ali kujja kundeetera gano ku kyapati aye bujja okutya kabiri tayidiga enjiire butimpa ati oneniani wenenya mwene oba onenya Katonda buwine kuncho ali kunoonya waafunya speed manti mpaga ati obugumiikiriza n'obwo bakoba ati omugumiikiriza ligalala nani ni Katonda business okugizimba n'okuva mu bwavu